Uyifikele mathupha ayandamsweli kaSiqiniseko Mvelase kwaNodunga la khona insizwa ezalelwa khona. Ubeke esekhulumisana namalungu omndeni wase-ke eveza omunye womalume bakhe kuyena okhulumele umndeni. Ubeke esayicela omunye womalume bakhe ukuthi cha uyacela ukuthi belekelela abantu umphakathi la ongalekelela khona. Kodwa-ke uSiqiniseko ubekhaviwe yonke into yakhe ibi all in order. Kodwa-ke okube sekwenzeka yikho-ke ukuthi bese nomndeni omkhulu kanti baningi abantu abafisa ukuba ingxenye yomngcwabo kaSiqiniseko Mvelase. Kodwa-ke umalume uveze ukuthi bangayithathi ngesinxele lento, bona bengakwazi ukumfihla ulanga lakhe emthembu. Kodwa-ke njengoba besekhanda umndeni omkhulu kangaka laphana ka-TikTok owaziwa ngoSiqiniseko Mvelase, abantu okuyibona bemlandana nabafisa ukuthi bezoba amangxenye yomngcwabo, uyacela ukuthi cha uma kukhona abangakuphosa abanamandla cela ukuthi belekelele ukuze bekwazi ukufihla insizwa esencane ngesizotha. Andamsweli-ke ube yifikele mathupha uthena mangabe bika wathi Africa, my continent, Africa, my home, Africa, the land of our ancestors, Africa, the land of my birth. Se-Africa okwi-South Africa, sikwaZulu, iLembe idistrict kwaMaphumulo. Ubuntu umphako ongaboli. Qhawela kithi, tshela abantu base-Afrika ubani sinayo. Igama lami nguSidumo, ngimele umndeni wakaZulu. Ngisayibamba eyikhona. Sinenkinga la, sibe nenkinga okudlulelwa ingane yethu kulanga lihle wakaMthembu. Kodwa-ke ngoba seyiqalela umndeni wakhe okusiqiniseko Mvelase, sikuthole ukuthi kube nzima ukuthi singafihla usiqiniseko Mvelase, kodwa ukufihla ulanga lihle eMthembu bokuyinto besikwazi ukuyenza ngoba besimkhavile senze yonke into. Kodwa ngoba seyiqala umndeni-ke lo wasiqiniseko wakuma-TikTokers, sibona kunyakaza izwe lonke, sithi ayibambe ekhona ukuze sikwazi ukufihla ithambo lakhe ngesizotha. Sizocela nje lokhu abasipha khona ukuthi sikwazi ukufihla usiqiniseko wakaMvelase. Ngicela beyikhulume kahle, bengayihlahleli ngendlela engeyiyo ngoba sisho nje ukuthi siyakwazi ukufihla ulanga elihle eMthembu, kodwa umuntu esihluleka ukumfihla usiqiniseko wakaMvelase ngoba ngicabanga ukuthi kunyakaza izwe lonke abantu bafisa uzofihla usiqiniseko. Siyacela ukuthi ibambe ekhona sizame ukuthi sikwazi ukufihla usiqiniseko. Ekhaya, endlini, usizi libhale emehlweni, omama, ogogo, bakhona bonke ukuzosingatha, ukuzoduduza. Osekusele nje ukuthi njengoba isho insizwa engumalume ethi ayibambe ekhona kwenze ukuthi-ke ithambo lifihlwe ngendlela enesizotha, ithambo lengane. Siyabonga.